Pastor ndabona hageze twumvikane pastor wacu bigoma namuha umwanya akagira icyaba aravumbagura inakaravuga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Karinda kirareruye. Amen. Aha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuyobozi w'izahabu azahura na Zaburi mu makorosi narangiza aje koga. Amen. Amen. Nuko ngo aragenda uwo muyobozi. Amen. Yari yambaye bote yanyweye igikoma cyo mutazi. Amen. Amen. Igikoma cyo mutazi kibaho. Bagura kinywesheje Igikoma cy'amarongo. Amen. Amen. Nuko aravuga ati mwabagabo mwe harimo abanyabyaha. Uzira umwuka we. Shika. Amen. Amen. Harakaririmbo kavuga ngo kababwire. Reka dusabe maganane akatubwire. Uzi kurinda mana we, Uzi kurinda mana, uzi kurinda barize pasitoro, uzi kurinda bari kuzi kurinda, uzi kurinda mana we, uzi kurinda. amen. Amen. Oyada. Davunitse. Ariko pastor waje umwe umuti. Nacho mbaye. Uzi kurinda mana we. Uzi kurinda. Okay. Muzibaho. Tugire utuntu twivugira. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana riri mu rumogi. Oya. Riri muri Bibiliya. Haranditswe ngo umubatizo. Kubatizwa ni iki? Kubatizwa ni ukoga. Iyo umuntu adaheruka koga agomba kubatizwa. Amen. Akavaho iki? Umwanda. Ibyaha akarindagira. Amen. Okay. Aha. Inyuguti zicuritse. Nese nta kuntu twaje kuzana ya piki tukazicurukura. Ako mwana kubona iki kijumba canje waraye uriye sha. Wote niba cyakijumba ko cyaraye mu ntuza menje ninda Genda wambwa w'ikijumba canje waraye uriye kanyo. Rero pastor reka maze mupfi reka tumanze abantuza batatubona. Bana wampeka. Nguheke. No ngo ninguheka tukaja mu torero biragenda bite. Je sindongera kuvuga utari wampeka. Nguheke. Iyi mpeka. Fasha Bibiliya kujane tuje kubyiriza naguhetse. Pastor nje kukugurira icyayi. Ndanga. Nje kukugurira umukati. Ndanga. None nje kukugurira amata. Ndanga. None ngujane mu rugo tuje kugira ijoro. Ndanga. None se nje kuguha kutabijyasaba. Ndanga. Nje kukugurira kanyanga. Ndanga. Nushaka iki? Nshaka icyuma. Pastor muzimu ushaka icyuma. Yego. Zana manza mbyirize mu nyine. Tubaturishe. Tutari twaturana. Oya reka manza mbyirize baratura mu kanya. Amen. Amen. Yaramaze kubabyira ibintu byerekeranye n'umubatizo yabashikamya akabasuse umunya hasi nawe nkaba ndamukubwiriza. Amen. Baravuga ngo y'umuntu kugira ngo niba warabyawe ubwa mbere ugomba kubyabwa n'ubwa kabiri n'amazi menshi. Amen. Abantu bibuka Yesu bari kumubatiza ni bande? Yohana umubatiza yajanye Yesu mu kibaya aja kumubatiza. Namwe rero mugomba kuja kubatizwa dore yuko ejo ari ku munsi go kubatiza. Abazabatizwa ntibashobora kuboko hejuru. Nane nzabatizwa. Nawe uzabatizwa. Nyina buriri kudashaka kubatizwa byagenze bite? Ni ikiraya. Uyu mukobwa ni indaya. Uyu? Ni umuyu. Nese ko nari nangiye kumuteresa mbere. Amagambo tuje kubatizwa mwana. Tuje kuba oya. Ntabwo baraturasira. Baraturira mu mazi. Okay. Ubwo iterano ryacu twaba tugiye kurigira ku musozo ariko tutaraje ku musozo reka twakira abakobwa babihugukiwe mu gucinya akadiho baza baducinya akadiho turi kwakira pastor tunasezerana iterano. Amen. Amen.